I matching. Krećemo. Super Mario 35. Konačno smo dočekali ovu igricu i iskreno jedva čekam da vidim šta je to ova igra. I ćao svima, naravno, čim je izašla ova igra online, morao sam da je uzmem, zato što ukoliko imate Nintendo Switch i ako imate subscription na, naravno, Nintendo online servise, ova igra je za vas besplatna i nema razloga zašto ne bi uzeli. To je u početku bio jedini razlog za koji sam se ja odlučio na ovu igru, jer bio sam sezona, ajde da probam. Iskreno nisam očekivao ništa da će biti fantastično kao iz fazona. Super Mario, ok, ideš, trčiš, kupiš novčiće, rokaš neprijatelje, prelaziš nivoje, ubiješ Bowsera, spasavaš princezu. Šta to može da bude drugačije? Sem što imaš još 35 igrača i ludaka koji igraju zajedno s tobom. Međutim, kad sam upalio, bio sam iz fazona, brate, moram da budem prvi, moram da budem najbolji. I žurio sam da završim svaki nivo 100 pre svih. Međutim, onda sam skapirao jednu stvar. Nije poenta u nivoima, poenta je da skupljaš novčiće i da gledaš ubiješ neprijatelje i da na strateški način budeš prvi. Kako to sve izgleda, pogledajte u kratkom review, u prvom licu prebacujemo ekran da vidite u full screenu kako izgleda igra i da čujete nešto malo više o njoj. Za mene ova igra je jako zavisna postala i ima onaj deo samo još jednom. To je to. Pogledajte za dalje i uživajte u nastavku. I ćao svima, hajde vidite kako to izgleda, dakle, Super Mario 35, borba 35 igrača. Kad uđete u meni imate ovako, sa leve strane možete vidjeti Nenad, moj profilnu sliku, imate klasični 35 player battle, imate special battle, course practice, start i options. Za sad ćemo da igramo, probat ćemo svako po jedno, idemo prvo 35 player battle. Kad uđete ovde, izaberete nivo koji su se otvorili. Ja sam se sad otvorio samo ovih 8 nivoa i ajde da krenemo prvi nivo pa da vidite kako to izgleda. Dakle, kad izaberete nivo, mečuje vas ovako sa ljudima. I naravno, dok čekamo matching, čekamo šta da radimo. I evo ga, kaže krećemo. Here we go. I here we go. Evo ga, ready. Znači, krećemo sa prvim nivom. Krećemo. Dakle, svaki put kad uzmete novčić, dobijete novčić, oni možete koristiti power upova. Poenta je da ubijate što više neprijatelja kako bi dobili vreme na tajmeru, zato što ostaćete prvi samo ukoliko imate najviše vremena na tajmer i pored toga ukoliko skupite dosta novčića. Znači, ovde nije cilj da što pre završite nivo, ovde je cilj da ubijete sve neprijatelje i da apsolutno izdominirate tako što ćete pokupiti što više novčića i imati što veći tajming na vašem tajmeru. Jer kad ubijate neprijatelje, svi neprijatelji idu na, naravno, ekrane vaših saigrača, te onda oni su u većoj krizi, pošto imaju više neprijatelja na ekranu. Međutim, ja molim Boga da meni pošli što više neprijatelja, zašto mi svaki neprijatelj donosi po sekundu 2 sekunde, tako da meni se zapravo tako tajmer povećava. Evo, kao što možete vidjeti koliko ovdje ima neprijatelja. Ovo je divno. Pazite samo koliko sekundi sam ja dobio samo ovim. Znači, sa 20 i nešto na 40 i ostalo mi je prošlo. I sad uzet ćemo ovako novčiće, idemo dalje, znači obavezno kupite novčiće. Ajde da možemo, ne možemo da pokupimo, nema veze, ali ovo je novčiće obavezno. Dakle, u cilju jeste da uništite što više neprijatelja. I ovako idemo gore. Ajmo, ponovo, biram ponovo prvi nivo, zato što mi iskreno najbolje ga znam, tako da ću najbolje da prođem sa njim. Idemo ovako dalje, to, samo neprijatelji. Naravno, novčići. Obavezno uzmite, zato što dobiti 15 sekundi za power up opa, za malo neprijatelja, nisam video ovdje ključicu. Ovdje obavezno ulazimo, zato što ovdje ima novčiće dosta. Pogledajte, već 50 skupljenih power upova, još nijedno nisam iskoristio power up.
Novčići neprijatelji, zapamtite. Novčići i neprijatelji. I naravno, obavezno power-upovi. Power-upovi vam daju 15 sekundi. Za malo. Ne, eto. Nema veze. Ništa, vidite što se dešava. Sad ćemo dobijemo da vidjet koju smo završili ovde. Dakle, ovde dobijete neke daily challenge koje svako morate da rešavate i ono, ljudi, rešite daily challenge, znači će vam dosta, zato što skupljate, level upujete i za sam nisam još provalio što znači tačno level upovi. Level upovi znače, uglavnom po meni dobijete ove nove ikonice. Kapiram da će možda tako da se otvaraju i nivoji i ostalo. Ali eto, završili smo kao 12. kao što možete vidjeti. Evo. Još uvijek se vodi bitka, tako da u suštini vi možete da idete na rematch, kad kliknete plus možete da ovako upravljate na ekranu i gledate ekrane drugih ljudi gdje se nalaze tačno šta rade i koja igra, tako da možete propratiti cijelu borbu što je super. Evo, i možemo da vidimo da je trenutno ostalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 igrača i da se generalno dobro drže. I eto, to je to. Ovo je taj, prvi mod. Ajde vidimo šta ima još da vam pokažem od modova za sada. Znači, Special Battle, nemam pojma šta je, znači New Special Battle is now available. Šta je Special Battle? Limited time, znači jedan event koji je ograničen vremenom i igra se određeni, znači posebni nivoji. Pravila su ista kao u regularnom 35 battle, ali su dodati specijalni uslovi i svi startuju sa 100 novčića. Hajde probamo još jedan taj. Opet matching. Evo, here we go. I krećemo. I veliki smo, i dobijamo novčić 35 komada ovaj put. Maksimalni 15 sekundi, bravo. Imamo još 15 sekundi, znači pogledajte sad na timeru 110 sekundi, što je super. Ne, zezam se. To, samo mi dajte neprijatelj, jer se mene tiče, meni je ovo odgovara. Ne, ajmo X. Dobro. I idemo u zonu, ajmo 1-4, prvi zamak. Da, poenta je kad ubijete Bowsera, Bowser se pojavi. Bowser se pojavi kod drugih. Tako da zanimljivo. Opa, evo ga. I Bowser je otišao u ekran drugog lika, što je super fora. I hop, 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 ajmo.
bravo, roka i samo, što bi rekli, evo je, i ptičice su mi došle, nema veze, ajde, vam ćemo ovdje da skipujemo ovo. Bravo. A ne! Pa idemo. Ne bi ovdje da se zavlačim dole svakako, tako da... Naravno. Mrzim moderne nivoje. Ok, i battle... Woo! Idemo sljedeći nivo. Ovdje će biti ovo zanimljivo, znači treba mi da uzmem što više ovih novčića, jer će oni će me spasiti realno. Evo ga Bowser. Neko mi je pustio Bowsera, što bi rekli. Pop, ajmo. Kraj ovog nivoa. 2 sekunde. I ponovo zamak. Ovo će biti izreznuto malo. Ok, dobro je. Ovo je baš zeznuto. Ne! Jo, dobre. Ne, dobro, ne veze. Koji se završio? 4., 5. Koja je bila? 4., dobro. 5. Ne veze, nije loše. Znači, eto, ukratko ljudi, to je to bilo. Ovaj video je, 15 minuta, samo je poenta ovog videa da vam pokažem zapravo šta predstavlja ova igra. Jako je zanimljiva, jako je dobra, morate da igrate. Ako imate Nintendo Switch, ako imate Switch Online servise, obavezno instalirajte i uživat ćete njoj. Pozdravljam vas fan Nintendo, a mi se vidimo sljedeće epizode, nedelje, za koji dan, sve zavisi šta želite da gledate. Ćao svima, ne zaboravite, lupite like, subscribe, proširite vašim drugarima koji igraju Nintendo, drugaricama, nek se subscribe-uju i počinjemo sa sve većim i zanimljivim kontentom. Ćao svima, odjavljujem se sad.